Nagka-atubang na sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City ang mga abogado sa GMA Network Incorporated ug Tape Incorporated alang sa posibleng settlement. Ano ang report ni Mark Regiabelia? Gipatawag ang magkaatbang nga kampo aron hisgutan ang posibilidad nga settlement kag gisangat sa GMA sa kasong estafa batok sa Tape Incorporated. Kini gumikan sa wala pag-remit ngadto sa network sa halos 38 million pesos nga ad revenues nga naka-allocate sa GMA ubusaw sa ka-assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of Tape. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Matud sa Tape Incorporated, wala nila gidinay nga aduna pa sila obligasyon sa GMA. I think Tape naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Sa pagkakaron, wala pa nagtagbo og hinuusang desisyon ang duha ka habig inagikatakdang magtagbo sila pagbalik sa June 11. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, di ba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Kung mapakyas ang mediation sa June 11, ipadayon na ang preliminary investigation sa kaso ug sa korte na nila ipadangat kini. Kauban si Rod Prado, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak.